Ubwansu bw'omugusi. Nande ninsemeratina nigo endete gutwara ritukuri giyekerore ritukuri Jumatano chitariki 20 mutenyuka no mwaka w'ibiri ne 2022 niyongwera libagiriya bene gukwariania azamangana Amayia Chinsa Isano na Ibere eringo mayina rya twagusangiri kuri yakete gwikaboni ganyurana okanda gutubwatia sensemeri yimitandao tonyora tonyora senseme ya Facebook tonyora Ndizi TV News kwa sensemeri ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News na bago to tweet @Ndizi TV News utarikwe bago to mekerengel kya gwetira hasinamba higira siskini yago karanso ikende nkwerera lya mange twasangiri kuri yakete gwikaboniga uyora sensemeri yo murwe manyererio nigakorukwa Joshua Uta neliane Brighton Makoli. Ekero gisukuru jirobererwa kigo cyaka ko igorwe yikende hase tamwende ntangani yo mwako yoga nigo bona abayiboli banyarire bako semiwa na kwege batebuguna banyare bakweroberia irikwene kubona abana babongwire na baruja gisukuru na kogendelia sama abakaho kwana negeta seni Ndizi TV tukurere mo director w'gisukuru jia Olympic Sakaria Nyamatali nibona nyareka ko semi abayiboli buna nere byabanyare bakubaterana nababwatani bekisemi yeriko sira kisemi asorongo rwa gusigo kwana nyareka batabuna abayiboli aborokia amana aborokiwa nere byabanyare bakubaterana eriko sira kisemi ime na isko uyagusi Andusa director school chico Olympic for Kisii County nare ko basabira abana baito bagutukerna school bwara sengenjo weekend school mpo igorukire nonya chico urase engaki kero nebi mangana usafiri atari Amayia igo twegene tenga weekend tanyare usafiri ya berengia nare basabira abana kwera no muyago ya school naende bamanyangeta mweye gochika benke mono babwatira nemo nabari mbabo ande bakoromokia ande batwara discipline sengencho ku munyakia matukara make aya tubwata setamu inaso mwakoyo na lego sabera abayiboli na barabo bororo ke bakwere abana ba school ne chifesi ngitakeire pero oberia se wiki ego chaiga bamanyanga abana kwere na bale ande bamanyanga bintu kibitakeire bamanyanga abana bakolete ji assignment cyabo chifisi cyabo cyanchya kanire abana mbaike school ande bangekola kana chinchira awoncho kananga bakolete gento gete ko sembara ikere bintu gete bane be school cha Olympic asiabeta na mbia mana tu cooperate so mwako yo erete na gato cha ko mwako moye tubwatira na mono bakane chifisi cyabo ande bamanyanga kitakeire abayiboli mbara abange batagete ko join Olympic mabagana Roma ke tra nyariko to admit abana Chingigie jo Nyamatali nigo bananyarega kuboria abana siasa bonsi gwetanga gukora siasa angena seju skuru na hande gutakora siasa na abana be skuru anekrate biruna baise gukora igo nigo baranyare baguturwania masomo yo mwako yuge karutende kwere no cyaso bochorio bonne bwo mwako yuge boigo nigatebiruna abana siasa bonsi te banyare bakoraria omorembe iritonya tugwetanga kurwasibura buru kiranyare kigwatika kurwasikura cyo mwako yo toka class 8 abagusikera batangana kurukerase ngagusi number 1 mugusi number 2 batali gusi yaita ande na watu arabuya gatoko sabero mugusi obuya uwarora tobwatera chisemje chikine ya siasa ncherere engaki ya siasa toko twara chimba and satanity anane sengenjo ye culture ya siasa neje chikura lakini twale batabanga abanya siasa
aba gotagete gotora batora sikinsemo chionsi asogotwara discipline yanane baba isa kabangana bagosegeta emeburukano nabasegeta gisegi era basa kuburukania chinga kije chikura nona abana baito mbagotwara murembe gogosaba magisukuru naende kera bakora campaign cyabo bakikore asenjera ya masikani batari koramana ande batari kuogerera kera gisukuru ngitageta murembe ndagite kuigurio gya gisukuru gose gocha gukora siasa ngene gisukuru gose ko encourage abana ko baterera chinjera gweta libagango bakari gisukuru bakora masomo abo so tutagite go discourage sana mwana siasa onde kwenza oraga ni gutumia crowd kia abana ngana kia kalira siasa abamenyi banyagisai yera somubaga bwe ward ya Nyakoe amoneri ya bugeka anene abana boda boda na bakora bonjoria senseme ni gobono banyarire bakomokia bara ibenseme yanene karabara ya baba umbi na gotaros chipara asenseme ibono nigo yirire getambogero irinde bachakire kweroserie pare yo asomono babulire abana siasa bari bakurigijikura kwene kebuna kojibara koleta monjorio asenseme yo asbate buna nigo barachukwa kachukura kolengana noli orachukwa baretera magendero asenseme yo Somo jana tubuate pale ito kero tuikire ko rutwa itani ni kware ama no mbago bwa misi asako ngamba na nyagoto no tubuate mo jande pale ya to jande kuria kalime tuno mwezi wa misi tabe getumoro mugaiga akabeka saya aje ageto chingumbu no yakatia ko chingumba to tamiro ka bakwa na banda bato konye pale ba te ndoitorore onto akole meke tanta na ko pale gesa tole ko bori ga bambia pale geti onye moto titiko to korra ga si mutike tuwe korere ntono na bato konya astu ikeire astu abekiro mona buno yo ikire mna gaiga bato bekereti oyo to konye ndoko mo ka bokonere muna bono nabo gole tune chipigipigi chiangumisire cheyeri mpaka bangina bara chiaturunganire bamntaba MCA baita bakoborie birogo na kitokora aba boda boda na barigirio mochanga baretiro moro mu bono bakwaranira maoka ba gosebona na talibo akyo bangina bamintonto umieti menge abakoraki gosebona ebirengere aho nigo bigenderete kurwegwa hanene kurwa sababu atani be kiama gya Jubilee hanene bali bare kuriye kero ebirugo aho korende mbanyarite ribaga lyo kweguchi tiketi cyukori ebirugo bibakorawa na Andrew Kuruso oyore kuriye kero kyobo MCA kurwa se ward ya Nyachagi ebunge yabo basi nigo bona mwachiri oboteneri bwe kiama ekyo hanekero batabiruna mbaete abamenyi benseme yuri baga lyo kwakera chikura uri baga netie kumwete ase muchucho iri achikwa chikura chinene cyumutinyo ogata na gatatu mwaka yoga nasema i process imekuwa a sham because hata ungeona the panel ilikuwa na a solution ama na outcome yenye walikuwa nayo in mind, so us being there ilikuwa like by there a fallacy. Unaenda hapo unauliza swali ati unatoka which clan ama if you have ever vied, so which is the basis of electing a leader? Is it your vision ama if you have ever vied? Like they were given by then preference to former MCAs if you have ever vied. Even if you have ever lost, wanakupatia opportunity more than us youths wenye ni newcomers. And I want to cry to the party and to the Jubilee and to Jubilee. Munasema nyinyi ni chama ambayo muna fight for youth and you want leaders wenye watashuda. Hii party yetu ya Jubilee tunaipenda sana, lakini vile wanafanya nomination yao haiko na haki. Moso kama wanasimamia hizi nominations wanapenda relatives na connections, vile unakuwa na pesa mingi unapewa certificate. So atutapenda hii maneno. Moso as youths tunanyang'anya certificate makusudi kwa wase wapewe. And if you are former MCAs or you lose the last time election ya MCAs, unapewa kibaumbele. anyarega komochia bari baho kwana bune atari kuri kirugekyo nagote abune kiame kitikeyo asomo bwasimyo ura moja ga kwana nikobana nyarega komochia oyo omoseneta bwe county yo se James Olengo asenera gote abuna Olengo nigari gitukurie kirukyo bugabana se county yo asobono ayeresire gote abuna tigaras tige Olenge sokie na kwerera ningi akoreire abantu benseme yo elinda mochikurie kirukyo bugabana ase county yo. We are here, myself, Engineer Nicholas Gumbo Wajonya, Charles Owino Wahongo, to appeal to Josiah to give us the seat of governor come 9th of August 2022.
we are contesting under Azimio la Umoja, headed by Raila Amolo Odinga. We know that our competitors are misleading the people. Our competitors are misleading the people that our party does not belong to Azimio la Umoja. UDM is a member of Azimio la Umoja, headed by Governor Mandera Ali Roba. What we want is to compete on ideas. Our main competitor is our senator. Our senator has been in parliament since some of us were little kids. He has to tell the people of Siaya what he has done in the 42 years that he has been in parliament without producing even a poster. We want to tell our senator he's an activist, he's an agitator, but he cannot manage the county of Siaya, the resources of Siaya. The resources of Siaya. Kurwasi county ya Siaya ni gotokwenda wikasi county ya Busia Sevono mbarobwa wana chintakana imeye county ya Busia ni gogendete komenda kana mano egento kirire ebyombe agutwara ubwoba asense meyo korenga no bolendi bwa bana abanga kubura chikoba asirire bune ebyombe bibano byanyari bikoboria serikali kobekemerubuli ya bene irikwene kubuna abana abankokonyo bare irikogendera no na samasomo abo yakera litko. We have some challenges with these babies because the abandoned cases mostly is as a result of teenage pregnancies. And when these teenage pregnancies appear, some families reject these girls to an extent that these girls find the solution as abandoning the babies. And that's where we have the abandoned cases in the lives. We have the neglect cases in the lives, especially in Busia County, because most of the parents, maybe they are young mothers and young fathers, are not ready to take care of their children. Seek out these orphanages, seek out the elderly homes so that we can support those who are trying to take care of these kids that have been abandoned so that their lives can be better. The statistics in our county is about 100,000 orphans. That is the ones that have been registered or being acknowledged. But the number is far higher, and for that reason we see a need for us to come in as an organization and also as a community to enable these children have a better life and also have a second chance. Omurai wekia magyo diemrera morodingo ibo igorigiti ko omurai gatana sinse ya Kenya litkurigoro nikagendete guya kire koko hasabo lete bamenyi be county ya Mombasa ko muhamagoro anekrarigiti ko omurai gatana goteabuna nigarobire tugikoreta monjoli ya manena sinse yeito ya Kenya nikaya kwantaya litkurigora se county ya Mombasa ekarale kwena na ticket gocha sabarai bali balengeti kuri birogo biborai ase county ya Mombasa. Pande biashara utapata biashara sawa sawa. Wale mtaka kufanya biashara watapata mkopo kutoka kwa hazina ya serikali na hawalipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa. Kwa upande wa matibabu tuko na baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Baba care. Kila mwananchi, watoto, vijana, wazee, wamama, wote watakuwa ndani ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia. Tata kiriko enda sitaro ya yensi ya Amerika usensi ya US ekara uchukwanda mangana mange igoro unga kiensi yetu ya Kenya gosobwa mategati yensi ya Kenya moneri ya Amerika igobono murai uyu nalengete gochiko tware taro ya gochia sinsi chiri chesko kato uska bosio astinga kichiche karo murai uyu Raila Muradinge ase county ya Mombasa ni gobono mubunge umufita Abdul Nismad Nasiri anyaliteka kumoboli laira bunekara gochiko iroburai bwensi ya Kenya aina kibuna ensema ya Mombasa nkurendwire none bigwanda byensemeri nkurendwire ekara macheti abantu bose serikali ka yalengete kuira ebirenko ibigose yatakete kuira chinsema chiri cha cost koyekora koba eroyo kanyene asibana tebina Raila nasemerite karare chikura nigara chikoreta monjoria manene nonya sensemeri ya cost. Ulipoongea pale tunakukabidhi stakabadhi kuwa ni mgombea kiti wa ODM, ulitaja ya kwa utaregesha bandari ya Mombasa kwa wana Mombasa. Hatutaki matapeli. Kulikuwa kuna matapeli, Your Excellency. Tulipokuwa tunasema
bandari ya Mombasa inachukuliwa, koo ilipokuwa inakauka katika bunge, hawa wajumbe walioko hapa na maseneta kuwa tunapigania ya kuwa bandari isiweze kuwa privatized. Zai 10 minuti kwenye nasara nyarangi ontita kumanya yuna mange vuna endete watakeme ya isko